government of national unity is here to stay. We recommit ourselves to the government of national unity. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi umbuso welubumbano lwavelonke awuyindzawo kanti-ke futhi uyasebenza. Our single priority is economic growth and job creation. Umholi we-Democratic Alliance John Steenhuisen uthi kule minyaka lesihlanu letako uhulumende utibophelele ekutfutfukiseni timpilo tebantfu labaswele. We're busy obviously getting ready for that. I think it's the African champions against the European champions, a top team. Umqeqeshi weBanyana Banyana Desiree Ellis uthi batawusebenzisa umdlalo wabo webungani neNgilandi kulungiselela imidlalo ye-Women's Africa Cup of Nations. Kwaba kuhle phinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku SABC1 lesithula qathatha itindlela tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana i-X, i-Facebook, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi umbuso welubumbano lwavelonke awuyindzawo kanti-ke futhi uyasebenza. Uthi uthi awundengandengi kepha utibophelele kubukaneni nasekusombululeni tinsayeya letibukene naleli. Ramaphosa bekaphendvula imibuto lomuhla ePhalamende endlini yemkhandlo wetifundza. Titse tisuka nje malunga ePhalamende ahlaba mengameli ngemibuto ukuthi kuyangani imiklamo noma etakhiwo ncane letinyenti takuleli tingapheli uma takhiwa. Mengameli uthi inkhohlakalo ngoletinye 13 letenta ukuthi leyo miklamo ingapheli. Some of those were focused on by the Commission on State Capture, and some of those are being done by the Special Investigating Unit, and some of those are already being prosecuted. Mengameli utsinze ludzaba lwe-Presidential Health Compact Initiative lolasungulwa nga-2019. Uthi lokhu bekuhlose ekuqinisa tempilo kuleli, kuqinisa imikhicito yetempilo ekhicitwa kuleli, nekuqinisa ukuthi tempilo nje tingendlela. Mengameli ucele tingoni tonke ukuthi tihlangane tithole isisombululo uma kukhona lapho tingaboni ngasolinye khona ngaloku. The National Health Insurance therefore gives us a great opportunity, all of us, to embark on this journey because healthcare affects everyone. Ramaphosa uthi uhulumende wenda luhlelo lokuthuthukisa kusebenza kwalombuso wesikhombisa kusuyelela lathola inzandwe elinyenti. Uthi lolu hlelo luhlose ukunciphisa kweswela nekwakha emathuba emisebenzi kulokunye. Uthi lo hulumende utawuchubeka nekuvikela emalungelo etisebenzi. The government of national unity is here to stay. We recommit ourselves to the government of national unity, and we are going to work to implement the statement of intent and everything that is set out in there. And that includes improving our economy, growing our economy, creating jobs. Uphinze watsinza indzaba yekuswelakala kwemisebenzi kuleli. Lapha athe khona bakabuki nje ukuthi kusebende insha kuphela kepha nalabo labangetulu kwe-35 nasihlanganisa lo mbiko mengameli bekasakhuluma. Engiselo mkhwana zwendzaba te-SABC. Umholi we-Democratic Alliance John Steenhuisen uthi kule minyaka lesihlanu letako uhulumende utibophelele ekutfutfukiseni timpilo tebantfu labaswele. Uthi kude isikhathi sekunetheteka nekulinganisa letinkinga letibukene naleli. Steenhuisen bekakhuluma eKapa mayelana nenzima kanye netinhloso ta-DA kulo hulumende welubumbano. Uthi i-DA itimisele ekutfutfukisa umnotfo nekwakha ematfuba emisebenzi ngekhathi kwalo hulumende lobusa ngekubambisana. Uphinze wathi isikhathi sekukhuluma siphelile kanti lesi sikhathi sekwenda. Umholi we-DA John Steenhuisen ukhele watehlele enhlanganweni ye-MK esola ngekufaka emalunga ayo lasola ngenkohlakalo nekugwamandvo kwamandla embuso yePhalamende. Uthi leli licithe imali lenyende litama kutakula tinkampani tembuso letawiswa ngilamanye emalunga e-MK. Uthi sifikile isikhathi sekubeka tidzingo tebantfu bakuleli empili. All the names are there. Hlophe, Montana, Moyani. The very people who were the architects of state capture
The very people who plunged our country into crisis. Steenhuisen utshele betindzaba ukuthi inhloso yabo yokuba ingcenye lohulumende welibumbano ukuthi bafuna ukuvula amathuba emisebenzi bafule nemnotfo wakuleli. Our single priority is economic growth and job creation. Growth and jobs. Uthi kushayisana ngemibono ngekhathi kwalohulumende welibumbano kutawuhlala kukhona ikakhulu nakuya elidzabeni lwenqubomgomo. Uthi nangabe kunesidingo sokushiya phansi kulohulumende bangakwenda lokho bayinhlangano. The deal will not crash the government unless the government is crashing the economy or trashing the constitution. To summarize, first, we seek common ground. Next, we engage in constructive conflict towards finding compromise. Finally, we walk away where there is lasting damage being done to the economy or the constitution. Wexwayise mengameli Ramaphosa ekusayina umthetho-sivivinyo wetemfundo lobitwa ngeBela Bill uthi mengameli futhi ahloniphe imibono etinhlangano letingaphansi kwalohulumende lobusako. Steenhuisen uthi alithota lolumandi Ramaphosa uma ngaba ngekalalele tikhalo te-DA. We also need to see whether things can be fixed through regulation or amendments and work hard at driving those. But it is my sincerest hope that the bill won't be signed. But if it is, well, we will do what we need to do and take it to court. Steenhuisen ufake isicelo sokuba nemhlangano namengameli ngaphambi kokuthi asayine lo mthetho-sivivinyo. Kusenjalo tinyana tabotishela iNeptosa neSATU livakalise kwesekela lo mthetho. Mengameli kulinzele ukuthi asayine lo mthetho-sivivinyo ube ngumthetho lophelele kusasa etindlini tembuso. Nginguvuselelo Lubisi etindzabeni te-SABC. Bomasipala bayaqhubeka nekwehluleka kutfutfuka nekuqhubekela embili ngemuva kwekuthi umcwaningi mabhuku jikelele abike ukuthi bangu-13% kuphela bomasipala labenda kahle lokusho ukuthi bangu-34 kulaba ngu-247 labatfolakele nemabhuku lahlobile. Indvuna yelitiko lelibusa ngekubambisana netindzaba tendzabuko Velenkosini Hlabisa uthi kutfolakale bomasipala labangemashumi kuphela labasebentako kanti labangu-161 basebungotini bekuwa bahluleke kusebenta. We are very concerned about the poor audit outcome, but we heeded to the call made by Auditor General, a call to action. Lawa ngemavi endvuna ngalombiko lokhishwe ngumhloli mabhuku jikelele ngekusebenza kwabomasipala. Indvuna ibese ivetehlela uhulumende lolusha lolutawusebenta kusombulula lenkinga. Kubese kuvela umbuto ukuthi lolu luhlelo lona lutawehluka njani njengoba tiketa bakhona inhlelo ngaphambilini kepha zange tisebente. It is different this time around because we are adopting a hands-on approach, not one department but a collective, because we agree if you want to get the economy right in South Africa, you need to change the situation in our municipalities. Emalini lengu-21 billion rand lokuletwa bomasipala Hlabisa ubeke kanjena. We have given 4 months for the departments to prioritize their affairs and pay the 21 billion they owe to municipalities. Kungasebenzi kahle bomasipala kuletha kukhathateka lokukhulu kumulungu emphakathi njengoba lokho kuthikameta kwethula kwedzingo temphakathi. Lese kubukiwe ngiko kusebenzele tikwetinhlelo letivetwe indvuna kuqinisekisa ukuthi kuba nedinguquko bomasipala bakuleli. Endzabeni te-SABC nginguSidumo Dlamini. Tikhulu letsetulu temaphoyisa nebaholi bepolitiki KwaZulu-Natal banikele eHigh Flats lapho bantfu labangatiwa basocongile emalunga yemndeni lasikhombisa lokufaka ekhatsi umfanyana loneminyaka lesihlanu. Emaphoyisa athi umndeni wakaKhambule bewukathe ubukela mabona kudze ngalesikhathi letigebengu titheleka ngendlovu yangena tivulela ngenhlavu. It's clear that there was no break-in on the door, but the house that is allegedly was used by the relative that came to visit, the door was standing open. So it appears that perhaps they might have started there and take that person to another to the house where the family was sitting and watching television just before 8. Because the door was open and the assailant went inside and they shot all of them. Emalunga emndeni ashaqekile. Uthenga bo 8 njengathola ikholi. Kuthiwa ekhaya bazokuthi nje qho. Semva kwaloko okade umfana kaMakhelo nathi ezobheka imefika ufika bonke abantu bahleli kosofa ngabade behlebe buka iTV. Ingane thabe eziphethe amafoni ngezandla ngabe dlala ama game.
Befika ke bonke umuntu uhleli useshonile. Ndvunankhulu wakwaZulu Natal Thami Ntuli wendela ubito kumango we-High Flats eningizimu yalesifundza ukuthi usite emaphoyisa ekufuneni letigila mkhuba. Bafana ukuqoqwa amaphoyisa labantu abanehluko esibi kangaka. Basuso ngoba izilwane. Kanti yini lengaka ebesiyenzekile. Obengafanele ukuthi kuze kuzocoboshisa umuzi wonke ingane ezincane. Emaphoyisa athole emabhosho etinhlavu lalishumi nesiphohlongo endzaweni yesigameko. Libambela la Commissioner wemaphoyisa eMpumalanga Zef Mkhwanazi lincome umsebenzi lomatima nalomuhle lowendiwe ngemaphoyisa ekulweni nebugebengu. Etfula tibalo tebugebengu tekota yesibili eminyaka wa 2023-2024 eMbombela eMpumalanga uthite emaphoyisa esifundza seMpumalanga enda kahle kakhulu. Kubonakala hamba kahle emaphoyiseni esifundeni seMpumalanga kuyaphakade quality yetindzawo lekumele kulungiswe kuto emakoteni lamabili okugcina nga-2023-2024 kuvela kwehloko amaqala ekubulala nga-11%, ekugagadlela enyuke nga-5%, ekutfumba enyuke nga-15.8%, kuthi ekubanjwa kwenkunzi yemoto yemali kwehle nga-2%. As far as crime is concerned, we are on a right direction because you can't finish up crime. You wake up, you finish up everything. You rather finish up the community or the nation because crime will be there every time. We need just to make sure that we reduce it, we contain it. Umphathisa wetekuvikeleka kumphakathi Jack Messi ukushayela lihlombe lokwehla kobugebengu kepha uvakalise ekukhathateka ngebugebengu bekuhlaselwa kwetivakashi. Crime is bad for tourism. It is also horrendous for our economy because potentially investors may be skeptical to invest in our province. Kusenjalo Mkhwanazi sibalisana ekuthathela kubantu imali ngekusatshiswa kanye nebugebengu luboyamanye netinkampani tekwakha. This extortion is a painful kind of a situation we are having where people who are trying their best in the business, small business, people are demanding protection fees from them. So we need to do something, as the MEC has actually mentioned, including the construction mafias. Mkhwanazi uphinze wancoma imiphakathi esebenzisana nemaphoyisa kulwisana nebugebengu. Kuletinye masibuya ititolo. Uniketwe ibhayili yetinkulungwane letintsatfu umfundisi Mbhoro ecaleni lekwesabisa. Asikomungele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma usanza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Umfundisi iPaseka Mbhoro Motsoeneng uniketwe ibhayili yetinkulungwane letintsatfu enkantolo yamanje lesePalm Ridge eEast Rand eJozi bese kuthi lona lasolwa naye lophinza abe nguNogadza Vincent Baloyi ukhululwe ngesexwayiso. Mbhoro Baloyi nendvodzana yaMbhoro baboshwa kulenyanga lefile kulandzela ivideo leyasabalala etinkundleni tekuchumana babonakala bahlasela isikolo semabanga laphansi eKatlehong ngalesikhathi bakhipha abatukulu baMbhoro. Manje Katlego Mgwena uthide inkantolo yenetisekile ngemaciniso lamasha lavetelwe inkantolo. Lokhu kufaka ekhathi ukuthi bekuphethwe isibhambumbulu ngelilanga lesehlakalo. Umbuso ke awukasiphikisi isicelo sebhayili. With these developments, it means that with the point in limine of the technicality that the defense have provided before this court and the state therefore conceding, the court does accept then by the mere fact of that count being therefore being unscheduled, it is a new fact. The court is therefore satisfied. Emalunga elibandla lakhe le Incredible Happenings atfokote kakhulu. Ifiso zethu kumbona engaphandle, ukumbona eqhubha umsebenzi kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu embizele wona. Utikhulumele netakhamiti ke naye waMotsoeneng ngaphandle enkantolo. I am happy that I am out to build this country, to build our families, to build our grandchildren, to build South Africa. Leli cala libuya enkantolo mhla tinge-21 enyangeni yeMphala. Sikubutile mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho sitawuba khona yini isisombululo lesiphathekako kule nkinga yagesi kuleli uphendvule ngalendlela.
angiboni nje isisombululo sitata kuba khona ngoba na uhulumende welibambiswana kwangathi kuyahluleka sukusela ngenena besibuka ukuthi kuba nemtshintsho kuphele ilo shedding kwangathi solo kuyanza ikakhulukazi la emakhaya etule embuzini igezi ngendlela ehamba ngayo seyasihlukubetha. Angeke sibe khona sisombululo sagezi ngoba nyalo kuhambe i-load shedding wangena i-load reduction. Hayi sizoba khona isisombululo sogesi msasazi xa kusekhona le GNU izinto zizawulunga kuba kaloku bazawuphushwa ngemva abantu benze okukulungileyo. Isisombululo sona sizoba khona ngoba cala ne-load shedding dala sayigcina kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi uminister uza kuhle ngendaba yegesi. Nginalo ithemba ikakhulukazi kulohulumeni omusha obumbano lwamaqembu ukuthi cha isixazululo esikagesi yinto ezoba khona ngoba ngiyambona ukuthi izinto yashesha ukuyisukumela engakonakali kakhulu. Umbani ungalungiseka ukuba uhulumende angakhupha imali eyaneleyo afaka abantu abanamava phaya embanini abazawujongana nombani. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke first ukuthi iphendvulela ngawo. Lonxusele leAlgeria eningizimu Afrika Saad Mandi uthi bantfu basePalestine bafanele kuba nembuso lotimele. Uthi lokhu kusinyathelo lesesimqoka ekusombululeni impi lesemkhathini wele-Israel nePalestine. Lelinxusa belikhuluma neSABC ngetindzaba letehlukahlukene letifaka ekhatsi inzima ledlalwe ngulelave njengelunga lelingakapheleli kumhlaba uhlangene eluhlangothini lwetekuphepha. Relation between Algeria and South Africa are fraternal, solid and privileged. They date back to the beginning of the 60s when leadership of the ANC decided to interact with the Algerian liberation struggle leaders, and the late Nelson Mandela visited the National Liberation Army. So our relations are historical, cemented during the period of the struggle for liberation against colonialism and apartheid. We share the same desire to enhance our nation's development and construction and to ensure the sustainable well-being and prosperity of our peoples. Nazivakashele itimakethe itemali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo umqeqeshi webanyana banyana Desiree Ellis uthi batawusebenzisa umdlalo wabo webungani neNgilandi kulungiselela imidlalo ye-Women's Africa Cup of Nations letawubanjwa lomnyaka lotako. Lo mdlalo utawudlala mhla tinge-24 kulenyanga letako eNgilandi. Ibanyana itawudlala leNgilandi emidlalo lobungane njengoba ilungiselela eWAFCON sekuphela iminyaka le-14 kusukela ibanyana yagcina kudlala neNgilandi njengoba lamaqembu atfola nemidlalo wendzebe yeCyprus ngendlovu lenkulu nga-2010 lapho iNgilandi yaphumelela ngeligoli linye ecanzeni. We're busy obviously getting ready for that. I think it's the African champions against the European champions, a top team. And we want to thank Safa and Cecil for that opportunity. But I say again, it's part of preparation, it's part of testing ourselves, it's part of playing against different teams that's going to test us in different levels. I think the World Cup has shown. We played without Refilwe for a lot of the time. There was a game against Italy that we had to win that we also played without Kolosa Bayana. And it's an opportunity for someone else to step up. Mengamelo lihlangano yangamela libhola letinyawo kuleli Safa Danny Jordan uthi batawufaka isicelo sokubamba imidlalo ye-Africa Cup of Nations yalabasikati kuleli. It will be exciting because playing away from home is really tough, especially on the African continent, and being at home you'll have the home support. There'll obviously be more pressure. But I think the players are used to that pressure. Just stepping into the national team already gives them that pressure. But it will be really exciting, playing in front of your home crowd, having that home support, because we saw what it did for Morocco. IWAFCON nga-2024 itawudlala ngakholwane lo mnyaka lotako.
Asesibambe N12 siyembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethume embiteni kuligwalagwala FM. Sibu umphathiswa wetekuphepha eMpumalanga uthule tibalo tebugebengu kulesifundza uphethe tiphi mnakethu? Sibamba Tembig li Rebecca Sibuselana kwelithimba lakho nakulu kubuke babukeli bethu ngizoba tesiswati ekhaya siphese nathi ke ngizoba lethisa nathi ke balo tebugebengu lebaka selikhululwa elangela namuhla nasike sifundza sethu seMpumalanga simemeka umphathiswa wona lentiko letekuphepha kuvela nechumana kwake ummango kusukela sifundza seMpumalanga kude ke sitawenaba nganati tibalo ngentelo kwaloko sitawukhuluma kabantu nganako umthetho iphela bill njengoba ngizole sike usayindwe ngumengameli kube ngumthetho usukela ke langene lakusasa kanzi ke inhlangano efake ikhathi i-D8 sike ati usekeli nakancane ke umthetho sitawuhamba ke sive kabandi kulabo ke labantu kangcono kumkhakha wetemfundo singabe ke nawo ke umthetho uqukethe ini siboleke indlebe emlayeleni ngesimbi esithupha kuzimathi bensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala akwanze Rebecca nelisimba lakho ngizamba malehle mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kuSibu phansi embombela kuligwalagwala FM kanti ke mbukele kuphela lapho talomuhla tikhona futhi kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letela maleti titfolakala ngensimbi yesikhombisa titelulwimi lwesiXhosa khona la ku SABC1 busuku lobuhle ngwane. Asikwamukele etafuleni lesimo selitulo sibonga kakhulu ke kuRebecca kanzi ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula njengoba lapha kuye ke la 30% kakhulu kade encenyeni esifunza ke la eKwaZulu Natal wehlele ke la esifunzeni ke la Eastern Cape ngalo lomuhle kanzi ke elangeni lakusasa khombisa ke ngibhonya ngemafu kakhulu kade encenyeni esifunza ke la nobe ke eFree State mawehlela ke kakhulu kade esifunzeni ke la eWestern Cape njengoba kukhona ke tipatu tenkunge la elangeni lakusasa ekseni kanzi ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service khombisa ke ukuthi ngingahle ke kucubuka umlilo kakhulu kade emadlelweni lathi mawukwake kakhulu kade eCatston Live abantu abacaphele ngendlela abasebenzisa ngakhona ke umlilo kuleto tindzawo leto kanzi ke masibuka amazinga eshisa kutseme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng esikhombisa kushisa kina sisifunza mawukuba bo Carletonville Vereeniging nangalo Bronkhorstspruit ihleli lapha kuye ke la 31 kanzi ke sifunza eLimpopo tindzawo letifana nawo Musina kuyashisa uyofika kubula iPhalale njengoba 35 mabuka bo Thabazimbi Bela uyofika ngale ePhalabura hleli ku 36 kuyabe kushisa kuleto tindzawo leto kanzi ke sifunza eMpumalanga tindzawo letifana nabo Sikhukhuza kuyashisa mabuka eMalahleni indzawo yaseSekunda Standerton lapha kuye ke la 31 32 ngale ke eMkhondo sifunza ke KwaZulu Natal eVryhead kuyashisa wehlele kuBulodi Smith njengoba lapha kuye ke la 35 mabuka ke Port Shepstone likhombisa ke kufuthumala nabo Durban njengoba lapha kuye ke la 30 nobe ke 26 kanzi ke sifunza eEastern Cape indzawo letifana nabo Grafi likhombisa ke kuphola njengoba lapha ku 28 mabuka indzawo letifana nabo Gcebeka lipholile emakhanda kanzi ke kuyashisa ke eMthatha njengoba lapha kuye ke la 31 kanzi ke sifunza eWestern Cape boFred nalo boKleni lemsihleli lapha kuye ke la 21 lipholile kanzi lifuthumele Beaufort West mabuka eMusil Bay lipholile lapha kuye ke la 19 kanzi ke Northwest indzawo letifana nabo Uppington kuyashisa kuleto indzawo leto ke kuboKurumani lapha ku 33 kanzi ke kuboKimberley lihleli lapha kuye ke la 34 kanzi ke sifunza eFree State indzawo letifana nabo Bothaville khombisa ke kushisa kanzi ke eSasolburg nangale kubo Frankfurt lapha ku 31 mabuka eWelcome hleli lapha kuye ke la 33 kanzi ke sifunza eNorthwest ikakhulu kade indzawo letifana nabo Tosca kuyashisa kuleto indzawo leto kubomahike ngihamba uyophuma ngale kubo Rustenburg wehlele kuPotchefstroom njengoba lapha kuye ke la 33 kanzi ke mabuka indzawo letinenge likhombisa ke kubalela kulesi sifunza kanzi ke ngona lomuhle kungakube nguphathele kona busuku abube ngilobuhle